එම්මෙහා හාසිරින් පියෆෙනි වඩා ගන්නවනි තිරිස් නුවණ පොලිස් ඉනිෂියල් ට්‍රේනිಂಗ್ ಕೋಹಗೆ ಅಷ್ಕರು ಹೇವಿಕಮುಗೆ ಮೈದಾನಂ ಅಣ್ಣ ಮಂಜರ್. Ladies and gentlemen, the entrance of graduates of the 39th Police Initial Training Course. එම්මෙහා හාසිරි Head of Student Officer Management, Inspector of Police Adam Mahir. Inspector of Police Adam Mahir ki NSS ಸಾಳಿಸ್ ತಿಂವಣ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರಿನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫುರಿಹಮಕೋ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗ ತೇವಿ ಸಹರು ಹೇದ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಬೇಕಲೆ. ಆದಮ್ ಮಾಹಿರ್ ವನಿ ಶರಿಯಾ ಇನ್ ಲೋಯಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೋ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ IPS ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಫುರಿಹಮ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಇತುರು ತಮ್ರಿನ್ ತೋಗೆ ತೆರೆಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ. ಫುಲುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗ ಹೇದ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಮುದ್ದತುಗೆ ತೆರೆಗ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಕುಲ ದೆಫಾರು ಅಖ್ಲಾಗಿ ಮೆಡಲ್ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆಗ ಹಿದುಮೆ ಕುರುಮುಗೆ ಮೆಡಲ್ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಕುಲ ಅದಿ ಮೆಡಲ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಕುಲ ಅದಿ ಮೆಡಲ್ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಕುಲ ಅದಿ ಮೆಡಲ್ ಫುರಾಣ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮುಗೆ ರಿಹಿ ಮೆಡಲ್ ಸುನಾಮಿ ಕಾರಿಸಾಗ ಮೆಡಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫನ್ಸಾಹುಗೆ ಮೆಡಲ್ ಅದಿ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಫನ್ಸಾಹುಗೆ ಮೆಡಲ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ. Leading drill instructor Sergeant Abdullah Sahil. Sergeant Abdullah Sahil ki teviswana basic training course furihamako fulunge khidmat ka 13 har heda kurawafava bekale. Sergeant Abdullah Sahil wani certificate for in policing ade diploma in criminal investigation dairain tawdim hasil kurawafa. Furihama kurawafava tamrin takuge terega drill instructor course fire awareness training ade baton and quick of course faha kolleve. Full honge khidmat ka heda kurawafava muddat ke terega akhlaqi kula defaharu इखलासर खिदमत के कुला फुल होंगे खिदमत के कुला मिनिमम फंसाहो के मेडल आदि जमहूरी फंसाहो के मेडल हासिल कुरा वाफावे. सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हनीफ हुसैन.
सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हनीफ हुसैन की 30 ನುವೋಣ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರೀನ್ ಕೋಹುಗೆ ಸರ್ದಾರು ರಂವಿಕ್ಕಾ ದೊಂಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಮ್ಯಾಗೆ ಗೆಮ ಮೆಹಿತರು सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हनीफ हुसैन की 11 वण फुलुहुंगे असासी तमरीन कोर्स फुरिहमको फुलुहुंगे हिदमतुगा नवारहरो हिदमे कुरव्वाफावा फुलुहे फुलुहुंगे हिदमतुगा हेद कुरव्वाफावा मुद्दतुगे तेरेगा अखलागी कुल देफहरो दिगु मुद्दतिग्गा हिदमे कुर्मुगे कुल फुलुहुंगे हिदमतुगे कुल इखलास तेरे हिदमतुगे कुल अदि मेडल फुरान सलामे कुर्मुगे रिही मेडल अखलागी मेडल मिनिमम फंसाहोगे मेडल अदि जुम्हूरी फंसाहोगे मेडल हासिल कुरव्वाफावे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इब्राहिम मिशान सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इब्राहिम मिशान की 30 नुवोಣ पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग को होगे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायर्ड अंबरी हुसैन शाकिर गेमागे गेम मेहतर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इब्राहिम मिशान की 12 पुलिस बेसिक को होगा तमरीन फुरहम को फुलहुंगे खिदमत का अशाराहर खिदमत कुरव्वाफावा फुल है फुलहुंगे खिदमत का हैद कुरी मुद्दत के तेरेगा अखलागी कुला देफहरो अखलागी मेडल फुलहुंगे खिदमत के कुला दिगु मुद्दत का खिदमत कुरमगे कुला इखलास से खिदमत के कुला दि मेडल मिनिमम फंसाहोगे मेडल अदि जुम्हूरी फंसाहोगे मेडल हासिल कुरव्वाफावे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मुस्तफ़ा मोहम्मद सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मुस्तफ़ा मोहम्मद की 30 नुवೋಣ पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग को होगे सरदार बीफा नसीम गेमागे गेम मेहतर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मुस्तफ़ा मोहम्मद की 13 पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग को होगा तमरीन फुरिहम को फुलुहुंगे हिदमतुगा अशारहरो हिदमे कुरव्वाफावा फुलुहे फुलुहुंगे हिदमतुगा हेद कुरी मुद्दतुगे तेरेगा अखलागी कुल फुलुहुंगे हिदमतुगे कुल मिनिमम फंसाहोगे मेडल अदि जुम्हूरी फंसाहोगे मेडल हासिल कुरव्वाफावे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अब्दुल्ला अगलीम सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अब्दुल्ला अगलीम की 30 नुवोಣ पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग को होगे सरदार हाजी दोंतुत्तु गेमागे गेम मेहतर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अब्दुल्ला अगलीम की 23 बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग को होगा तमरीन फुरहम को फुलहुंगे खिदमत का 13 हर खिदमत कुरव्वाफावा फुल है फुलहुंगे खिदमत का हैद कुरी मुद्दत के तेरेगा अखलागी कुला देफहरो फुलहुंगे खिदमत के कुला इखलास से खिदमत के कुला फुरान सलाम कुर्म गेरी मेडल मिनिमम फंसाहोगे मेडल आदि जुम्हूरी फंसाहोगे मेडल हासिल कुरव्वाफावे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मरियम मिल्ना इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मरियम मिल्ना की 30 नुवೋಣ पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग को होगे सरदार आनिल्ला नसीम गेमागे गेम मेहतर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मरियम मिल्ना की 25 पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग को होगा तमरीन फुरिहम को फुलुहुंगे हिदमतुगा 13 हिदमे कुरव्वाफावा फुलुहे फुलुहुंगे हिदमतुगा हेद कुरी मुद्दतुगे तेरेगा अखलागी कुल देफहरो फुलुहुंगे हिदमतुगे कुल मिनिमम फंसाहोगे मेडल अदि जुम्हूरी फंसाहोगे मेडल हासिल कुरव्वाफावे
එමෙහා හාසිරි දවතුරුවගෙන් වඩාගන්නවා ඉස්සතර ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟು අරිහුගා Deputy Commissioner of Police Farhad Fikri, South Police Region Commander Adi College Council Vice Chairperson Assistant Commissioner of Police Ahmad Shamim. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming their excellencies, Ambassador of Japan to Maldives, Her Excellency Mrs. Ishigami Rumiko, Deputy High Commissioner of India to Maldives, His Excellency Shri Kumar Gaurav, Acting Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in the Maldives, Mr. Mihyar Al-Nifaidi, accompanied by Deputy Commissioner of Police Farhad Fikri and the South Police Region Commander and College Council Vice Chairperson, Assistant Commissioner of Police Ahmad Shamim. එමෙහා හාසිරි Deputy Commissioner of Police Ismail Naveen, අරිහුගා National College of Policing and Law Enforcement Executive Director Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdur Rahman. Ladies and gentlemen, Deputy Commissioner of Police Ismail Naveen, accompanied by Executive Director of National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdur Rahman.
ಮಿಹಾರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆನವೆನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅವಧಾನ ಕೌಮಿದಿದ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಫಖರ್ ವರಿದಿದ ಅದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗದಿದ ಕೌಮಿದಿದೆ ಇಜ್ಜದಿನ ಗೊತ್ತು ಎಮ್ಮೆಹ ಹಾಜಿರಿ ಕೊಳತಿರುವ ವಡಾಗತುಮ ಗನ್ನವ. Ladies and gentlemen, the national flag of Maldives, the flag of Maldives Police Service, and the flag of National College of Policing and Law Enforcement, please rise to honor the national flag. قومي ديدا ديدا وفلوني ساجنت علي شانيز فلهم ديدا ديدا وفلوني سب انسبكتر of police إبراهيم فارش كولج ديدا ديدا وفلوني سينيور ساجنت إكليل جواد ديدا गार्डुंगे गोतुगा हरकत तेरेवनी साजंट आमिनत रहमा अदि साजंट मुनव्वरा इज्जद्दीन. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಮ್ಮೆಹ ಹಾಜಿರಿ ಇಶಿಂದ ವಡಾಗತುಂ ಎದೆ. एम्मेहा हाजिरी रस्मियात का शरफ फेर मेहमान प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड अल-उस्ताज अब्बा शरीफ अरिहुगा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस इस्माइल नवीन अदि नेशनल कॉलेज ऑफ पोलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमद अब्दुल रहमान. Ladies and gentlemen,
the Honorable Prosecutor General, Justice Retired Al-Ustaz Abbas Sharif, accompanied by Deputy Commissioner of Police Ismail Naveen and the Executive Director of National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdul Rahman. ಶರಫೆರಿ ಮೆಹಮಾನ ಎಹ್ತಿರಾಮ್ ಅದಾ ಕುರ್ಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಎಮ್ಮೆಹ ಹಾಜಿರೀನ್ ಕೊಳತ್ತಿದ ವಡಾಗತುಂ ಎದೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಮ್ಮೆಹ ಹಾಜಿರೀನ್ ಇಶಿಂದೆ ವಡಾಗತುಂ ಎದೆ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. من كليغ فانو كم كمغا اولوفياس ادي كليغ فانو قران كم اتشكيوا بدالوفياس ادي تيبا ميهم كم عمل كورياس اي عملو تريغا تيبا ميهم اوليهدو تيبا ميهم گمچا تيمرس كلاغي هكي وديغوا كمغا منوي نوميف ادي اودا ابيمغا وازررگه منبروس ادي ايور كودياس ادي ايور بونداس كليغ فانوگه بيرس كلاغي ونهنا وگن نوتيف بيان بگم با فتگا اتك ديلوا فامنوي نوتف دناشف اما كشورون اللهගේ වලියුන්ගේ මච්චා එබ්බස් බිරන්නතෙv adi එවරෙන්නි හිතාම කුරාන බයික්කමගා නුවෙමෙමෙv එවරන්නකි ඊමාම් වේ තක්වා වෙරිවේ උරුම මිහුන්නෙv දුනියගේ හයාතු ගයියා ආඛිරතුගා එවරන්න උෆාවර කමගේ හබර කුට්ටෙv අල්ලාහගේ කලිම ෆුලතක බදල අව මෙන්නාන්න හුට්ටෙv بوديغم با نصيب البمكي هم اييف. ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನ್ಗೆ ಬರಕಾತು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಫಟ್ಟವಾ ದೆವ್ವಿ ಇರುಷಾದಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗುರೇಡ್ ದಿಹೆಗೆ ದರಿವರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮಲ್ ಅನಿಲ್ ಎಫ್ಒ ಇವಿಗೆಂ ಎದಿಯೈ ಕಿಯವಿದಿಯ ಆಯತ್ತಕುಗೆ ದಿವೆಹಿ ತರ್ಜಮಾ. Recitation of the Holy Quran and the translation was read by Muhammad Amal Anil of Irshadiya School. Kuriyadden oti National College of Police and Law Enforcement Executive Director Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdur Rahman ge wahak fuldekevu kohuge 10 වෙනිනා මුහාතබුකෝ wahak fuldekevu mabadagen devvun edi Executive Director Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdur Rahman Garihun Warang Aduburikamaiku Dannawa. Sir, it is my distinct honor to invite the Executive Director of National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdur Rahman to the podium to deliver his welcome address. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd ashkur kurani badakir tuanta Allah subhanahu wa ta'ala salawat assalam lebungati dua kurani mi ummat gamay nabiyya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi salawat assalam ga ikaleg fanu alunna mitru sahabein shamil kuram. Today's Nuwamana Police Initial Training Kohoge passing out parade ge izzetari sharafer mehman Prosecutor General Justice Retired Al-Ustaz Abbas Sharif, Deputy Commissioner Ismail Naveen, Deputy Commissioner Farhad Fikri,
National College of Policing and Law Enforcement ಗೆ Deputy Executive Director Assistant Commissioner Muhammad Bashir College ಗೆ Senior Management Ekigautoge Safirum Adi Diplomatum Regitum Majiliuge Izzetari Memberum Addu City ge Mayor Ali Nizar Controller General of Immigrations Commissioner of Police Retired Ahmad Fasih Commissioner General of Customs Fatma Diana Commissioner of Prisons Hassan Zarir Police Board Gerais Ahmad Sharif Divei Fulunga Khidmatuge Executive Officer Addu Atoluge Ekeki Mosa Tauge Iswearing Dawat Kabul Kuraba Vadagin Tibbe Befulum Hiwagi Mudarribum Adi Misharaferi Rasmiyat Ebekataka Hasava Tiris Nuwana Police Initial Training Kohuge Bavering Adi Lobweti Beleniveri Duragatu Mirasmiyat Balwa Mugendava Emmeha Amunna Emmeha Ahunna Aftung Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ad Mirasmiyataki Fulunge Daur Ada Kurman Tamrin Kurevunu Tiris Nuwana Police Initial Training Kohuge Passing Out Parade Baba Hasa Rasmiyat Mirasmiyat Sharaferi Mehman Prosecutor General Justice Retired Al-Ustaz Abbas Sharif Adaginde Bikamataka Emanik Fanang Marhabaya Shukur Danwa Adi Minister of Homeland Security and Technology Al-Fadil Ali Hussan Mirege mi ufawe rasmiyatuga algon menna eku nekkamga vi namas divei fulunga khidmatuga tamrin de daira medu genguluwa ummidi tasawwara adi mi daira fehikan genestin kurabum gendawa masekka faha kon emanik fana shukura ada kuran adi hama minewaga Deputy Commissioner Ismail Naveen Deputy Commissioner Farhad Fikuri adi divei fulunga khidmatuga Executive Officer unna National College of Policing and Law Enforcement to Addu campus ge mihi gam mahawlum mirasmiyata badage nebbi kamattaka college ge emmeha mozifunga namuga warang hunu maruhaba edannama adi college ge courier ma taraggiya bedevva ehi terikama ebba devuma college ge mozifunga namuga shukuru dannama adi alugon menge dawat qabul kurabba mirasmiyata badage nebbi emmeha befunna maruhaba ya shukuru dannama College ge tamrinta kuriya gendeveni Fulunga Khidmatuge Huriha Command adi Directorate toge warabbodu ehi terikamaka ebbalu meldibigen ehinkamu mifursotuga divei Fulunge emmeha Command adi Directorate toge isverinna Department toge isverinna shukuru dannama wakin khasakon addu atol adi formula police station toge nan pahaga kollam tamrin kurmuga mi bura adi muhim masekkan mifada higgam adi room furigemba haflaya ka hame genes dinumuge silraki hunarveri qabil fulhun takege mativeri qurbaniya ikhlas terikam mi fursatuga college ge senior management tiris nuwona batch ge CEO Chief Inspector Abdul Ibrahim adi CEO ge teamang assari baha sabas raddu kurang adu atoluga gam kureifawa tamrin de markazega maseka kurar libe emme bodu hingama jehumaki mi atoluge council taka muasa taka school taka adi sarukar hissawa kumfuni tawge faratun libide ebbaluma ehi terikam mi gotun addu atolu council adi addu equatorial hospital school takun alugan menna bahattawa gaikama debba ehi terikam fahakon efara takan waran khasa shukuren dannawa divei sifainaki divei fulunge tamrin takan abadwes ehi terikam forukot debbamun anna alugan menna wara dattahi rahmatteri baye mi fursatuga fulunge tamrin taka debbum gendawa ebbaluma ehi terikamattaka Maldives National Defence Force hulas terikama shukuru dannawa izzeteri sharaferi mehman mire nimum fahakura tiris nuwana police initial training kohaki Maldives Qualification Authority University Preparation Program ge gotuga fast kure fawa kohe kohuge muddataki hamas duas mige terega campus training hataru mas duha field attachment ge gotuga probations de mas duas simene tiris nuwana police initial training course peshuni duisatta diha darivarunai ei sate ka fastulas de firihen darivaruna salis ang darivarun tafat sikhi masaltaka guligen tin darivaraku kohun wakwe fawairu ed darivaraku amillen edigen kohun waki kurevi adi diha darivaraku kohuge mingantaka fasnumuge sababun tamrin dinuma gule gawaiduge nawarwan madda gawagutun ituru fursatege gotuga
ෆේල් වි මාදා තවුගා අලුන් රීසිට් කුරුමන් දෙමස් දෝහුගේ මුහුලතෙන් දෙයිෆාවේ හැම මියායෙකු අලුගඬු වරන් උෆලායෙකු ෆාහා කොල්ලන් මිරේගේ මි දස්වෙනිවා තිරිස් නුවණ බෙචුගා Doctor of Philosophy in International Relations and Area Studies Hasil Kurabwa Fawa Darivaraku Himene Mi Fulhunge Tarihuga Ves Fulhunge Asasi Tamrin Kohiga PhD Hasil Kufawa Farate Bayrivi Furatama Faru Kambes Fahaga Kuram Dehas Fansavis January Navarvan Dohu Duisata Diha Darivaruna Kufeshi Mikoge Daswani Hingalum Mire Bebeni Kohum Faswi Sateka Numadia Darivaruna Ei Salis Ting Anghen Darivaruna Sateka Fansas Ting Pirihan Darivaru Kos Furiamakuri Emmiha Darivaruna Adi Vanatang Hodi Darivarunang Hunu Marhabai Dannavam Emmiha Darivarum Hataru Mastoga Tambrina Kafaho Mire Mibebe passing out Peredaki Tia Darivanuga Hayatuga Adi Police Keriaga Fahaga Kollevenere Higgamri passing out Pereda Kafaho Madama Rajituna Hidumade Nikume Hinitum Vuma Hushiaru Kama Fast Jehume Neti Mi Mosasa Fahurveri Wafa the Hitmate Foruko Dinamang Alugandu Iltimas Kuran Muasasaga Terega Maseka Kuramundairo Ahula Gurangalu Verina Ekuga Maseka Kura Fuluhunang Ada Bihutram Adakura Muslimunge Terega on Riti Ada Kada Getering Ekaku Anikaka Badalwa Hindu Salam Gomuge Matweri Ada Kuria Gendang Alugandu Handang Kodeng Hataru Mastoga Tamrina Fau Bure Kunekumuke Badaluga Ti Taza Kamati Gaumang Hidumai Kurman Nukutumang Ti Darivarunang Alugandu Gowalang Ada Kuriangoti Baraka Teri Aluha Idu Alugan Menge Muasasa Adi Gaum Wani Tia Darivanunge Hidumatang Benum Befa Ehinkamun Huriha Kame Fahata Jassalafa Rajituna Hidumai Kurung Iskurang Aluganu Tia Darivarunang Wasiye Kurang Aluganu Duaki Mire pass out wa Darivarunaki Wajibang Ikhulas Teri Tedueri Wafateri Pulunta Kabumge Heu Tawfiq Mayang Allah Mimbar Kurevum Adi National College of Police and Law Enforcement Taki Divei Fulunge Taragi Muhim Tamege Gotuga Gai Mugendium Shukriya Bajveri Regan Kangedeng Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shukriya sir. Kuriyat den oti Deputy Commissioner of Police Ismail Naveen ge wahak fulu dekkevu. Koge daswenina muhatabuko wahak fulu dekkewuma wadagen devun edi Deputy Commissioner of Police Ismail Naveen ge arihun waran adabori kamayaku dannawa. Sir. With great respect and honor, I now invite Deputy Commissioner of Police Ismail Naveen to deliver his ceremonial address. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Hatibil Anbiya'i wal Mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me ufaveri rasmiyatuge sharaferi mehman Prosecutor General Justice Retired Al-Stars Abbas Sharif, Controller General of Immigration, Commissioner of Police Retired Ahmad Fasih, Controller General of Customs Fatmat Diana, Commissioner of Prisons Hassan Zarir, Police Board Ge Rais Ahmad Sharif, Deputy Commissioner of Police Farhad Fikri, Raitum Majjih Ge Addu City Ge Izzat Teri Memberum, Addu City Ge Mayor Ali Nizar, Ambassadors and foreign delegates, National College of Policing and Law Enforcement
ge Executive Director, Assistant Commissioner of Police, Ahmad Abdurrahman, Divehi Fuluhung ge Hidmat ge Executive Officer, mi rasmiyata dawatarigen wadannevi emmeha izzetterin. Tiris duwana police initial kohuge mudarribun mire dasreniwa fuluhunnai e fuluhunge fahurveri beliniverinnai adi ailata. Adi mirasmiyat duragatum ballawum gendawa emmeha befulun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಅವನು MS ವಾಜ್ಬೆ ಗೊತ್ತುಗ ದೆಕಣಿ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾ ಶರಫರಿ ಕೊದ್ದೆಮ್ಮ ವಡಾಂಗ್ ದೆವಿಟ್ ಕಮಟ್ಟಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಬ್ಬಾ ಶರೀಫಾ ಮರ್ಹಬಾಯ ಶುಕ್ರು ದೆನ್ನೆವು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಹಮ ಯಾಕ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾನ್ನೆವಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುರ್ ನವ್ವೆಸ್ ಮರ್ಹಬಾಯ ಶುಕ್ರು ದನ್ನವ ಅದಿ ಮಿಕೋಹುಗೆ ಮುದರ್ಮು ಕೊದ್ದೆವಿ ಅಗುಹುರಿ ಬುರ ಮಸಕ್ಕತ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸ ಶುಕ್ರೆ ದನ್ನವ हम हेम्मे मिरे दस्सनिवा हुरिहा अफसरुन्नाई मिकोहुं वनवन हासिल कुरा फुलहुन्न मरहबाया अस्सरी बहा साबस दन्नवा मिरस्मियात एकी गौमतगे बेफुलुम बैरि वडन्नवा तीवे एम्मे फुरत मालुगोंडो ए बेफुलुन्न हासको इंग्रेस बहुं एच्चे दन्नवादान. On behalf of Maldives Police Service, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for joining us today to witness this important milestone, the graduation of our newest cohort of police officers. Your presence here is not only an honor, but also a reflection of strong and enduring partnerships we have built over the years. Maldives Police Service has greatly benefited from the continued support, collaboration and expertise shared by the respective countries. From capacity building programs to technical assistance and strategic cooperation, your contributions have been instrumental in strengthening our police service and enhancing our national security. Thank you once again for your presence, your friendship and your unwavering support. Mire dasreniwa emmeha Fuluhunga initial training nimuma faho Fuluhunga fahurveri uniform ma eko Gaumi hidumata nikunnero tiin komme fuluhege faratum ves fennan ede kantattaken ebahuri mi tamrinaki hama ekani fuluhunge wazifa ga daimi uma furihama kura tamrinage visnumuge badaluga mi tamrinaki mi hidumat gaya amilla dirulum ga ves kuriya diuma ede ituru harfate gotuga hedun waram muhimmu adi tiin komme fuluhaki ves mujtamauge salamata maslahata ifatta fuluhaka won waram muhimmu nazahatteri masakkatuga zimmadar namuna bayakavve jismani gotunnai nafsani gotun dulahe fuluhaka wuma mase kurang goala tin komme fuluhakwes fuluhunge dairan kuriyad daane gotuge landudanitake kandala e landudanitan hasil kurma azum kandala tawlima tajriba hoduma maseke kuramwan fuluhunge hidumataki kuriyad diumge fursatu gina ehenas vaadaveri hidumate tiya fuluhun kuriyaruma muassasaen kura masakkata evvara tiya fuluhunge hivvara gaabilkan dakwa demwan mifada fursatan hoda kuriyaddaane magu hoduma abaduwes ediyedi tibe bayka waamwane divehi rajyega gaayam kuraifawa fuluhunge komme marukazagaves masakke kurave bayka waamwane kaman kamehita ihulasteri fuluhaka wuma gadala masakke kuramwane මේ මොස්සසාගේ තසවර් රංගල කුරවැණි කොම්මෙ ෆුදුහකෙස් ඩියුටි අදා කුරුම්ගා රයිතුන් කම්බොඩු වොන් හුරි කංකං දෙනගණ අමිල්ලෙන් ඉස්නගාගෙන් මසෙක් එක්කොග්ගෙ රයිතුන්නා රීති බහුම් මුආමලාක් කො අදි රයිතුන් එදේ ගොතක් ෆුදුහුන්ගේ හිදුමයි බට්ටන් කොග්ගෙ රයිතුන්ගේ ලොයිබ්බා ඉහතිරාම ලිබේ බයිකක් වෙගෙ ඕගාතරි බයිකක් වෙගෙ ರೈತುಂಗೆ ಇತುಬಾರ ಲೀಫಾವ ತನಕ ಮಿಮೋಸಸ ಹೆದುಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಫುಲುಹಕ್ವೆಸ್ ಗದಾಳ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂವಾಣೆ ಅಳುಗುಣು ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕುರಣಿ ದಿವೆಹಿ ಗೌಮಾಯ್ ಮಿಮೋಸಸ ಅದಿ ತಿಯ ಕುದಿಂಗೆ ಆಯ್ದಾ ತಕವೆಸ್ ಹುತುರು ನಮೆ ಲಿಬೇಫದ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಮಲೆ ತಿಯ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಫೆಣಿಗೆನ್ ನುದಿಯು ಗೌಮುಗೆ ಫಹುರುವೆರಿ ದರಿಯಕ ಹಿದುಮೆತ್ತರಿ ಫುಲುಹಕ ವುಮ ಮಸೆ ಕುರಂ ಅಜುಮ್ ಕಂಡಳ ಮಿ ಹಿದುಮತುಗ ಮಸೆ ಕುರುಮಕಿ ಹಮೆಕಣಿ ವಜೀಫಾ ಎನ್ನು ಮೀ ಅಳಗೊಂಡು ಮಂಗೆ ದಿರೋಳ್ಗೆ ವಟ್ಟಫಾಳಿ ಗೌಮಿ ಹಿದುಮತೆ
ರೈತುಂ ಎದೇಫದ ಹಿದುಮತೆ ಮಿ ಮೋಸೆಸಾಯನ್ ದಿನುಮ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಗೆಂಗೊಳುವ ವಿಷ್ಣು ಫುಳಾ ತಸವ್ವರ್ ಅದಿ ಮೋಸೆಸಾ ತರಗ್ಗಿ ಕುರ್ಮ ಕೊದ್ದೆವ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಪೊಳ್ತಕ ಅಳು ನಮಗಾಯ ಅದಿ ಅಳಗುಣಗೆ ಹುರಿಹಾ ಫುಲುಂಗೆ ನಮಗ ಇಹ್ಲಾಸ್ತರಿ ಕಮಾಯಕು ಶುಕುರ್ ದಣ್ಣವ ಅದಿ ಹವ ಮೀ ನೇವಾಗ ದಾಹಲಿ ಸಲಾಮತ ಫಣ್ಣಿಯಾತ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ಆನರಬಲ್ ಅಲಿ ಇಹ್ಸಾನ್ ದೆವ್ವ ಅಗುಹುರಿ ಇರ್ಷಾದಾಯ್ ಲಫಾ ಫುಳ್ತಕವೆಸ್ ಶುಕುರ್ ದಣ್ಣವ ಅದಿಯ ಸೆಫಾರ್ ತಿರೀಸ್ ಡೋವನ್ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರೀನ್ ಫುರಿಹಮಕೊ ಕೋಹುಂ ಫಾಸ್ವಾ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಆಯ್ದಾತಕ ಮರುಹಬಾ ದಣ್ಣವ ಅವನು ದುವಾಯಕಿ ದಿಯಹಿ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮೈ ಹರ್ದನಾ ಕುರ್ಮ ಅಳುಗುಡ್ಮೆ ಮಿಕುರ ಮಸೆಕ್ಕತುಗ ಮಾಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನು ವತಾಲ ಬರಕಾಯ ಲವ್ವ ದಿವಹಿ ಗೌಮ್ ಅಮಾಂ ಕಮ್ಮತಿ ಅಬದುಗೆ ಅಬದ ಲೆಹೆಟ್ಟೆವು ಆಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸರ್ ಮಿರೆ ಹಾಸವಣಿ ತಿರೀಸ್ ನುವಣ ಫುಲುಂಗೆ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರೀನ್ ಕೋಹುಂ ಕಾಮಿಯಾಬು ಕಮಾಯಕು ದಸ್ವಣಿವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಿವ್ವರುಗದ ದರಿವರುಣ್ಣ ಕುರಿಯದ್ದೆಂ ಒತಿ ತಿರೀಸ್ ನುವಣ ಫುಲುಂಗೆ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರೀನ್ ಕೋಹುಂ ಹಾಸ ವಣತಂ ಹೋದಿ ದರಿವರುಣ್ಣ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ಹವಾಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಶರಫೆರಿ ವಗುತು. Ladies and gentlemen, we now move on to a moment of recognition and celebration. The presentation of plaques to the accomplished first place winners from each squad, as well as the top performers in the outdoor and indoor categories. ಸ್ಕೊಡುತಕುಂ ಎವ್ವಣ ಹೋದಾಫಾವಾ ದರಿವರುಣಶಾ ಕೋಹುಗೆ ಇಂಡೋ ಅದಿ ಔಟ್ಡೋ ಮಾದಾತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫ್ಫಾವಾ ದರಿವರುಣ್ಣ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫರುಹಾದ್ ಫಿಕ್ರಿ ಅರಿಹುಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ವಡಾಗಿನ್ ದೆವ್ವುಂ ಎದೆ ಸರ್. May I now respectfully request Deputy Commissioner of Police Farhad Fikri, accompanied by Deputy Executive Director of National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police Muhammad Bashir, to kindly do the honor of presenting the plaques to our accomplished prize winners. ಆನೆಲ್ಲ ಗೆಮೈನ್ ಎವ್ವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫ್ಫಾವಣಿ Anella squad best student is Anella 41 Senior Sergeant Ali Farhan. ಅಂಬರಿ ಗೆಮೈನ್ ಎವ್ವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫ್ಫಾವಣಿ Ambari squad best student is Ambari 24 Constable Aminat Shaha Shamin.
ಬೀಫಾನ್ ಗೆಮಯಿಂ ಎವ್ವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫ್ಫಾವಣಿ Bifan Scott Best Student is Bifan 34 Constable Aminat Hamna Ahmad. ಹಾಜಿ ಗೆಮಯಿಂ ಎವ್ವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫ್ಫಾವಣಿ Haji Scott Best Student is Haji 30 Constable Aishat Mamsha Muhammad. ರಂವಿಕ್ಕಾ ಗೆಮಯಿಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ದರಿವರಕಂ ಹೊಯ್ಫಾವಣಿ Ramvika Scott Best Student is Ramvika 14 Constable Hussein Taim. ಔಟ್ಡೋರ್ ಮಾದ್ದಾತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ದರಿವರಕಂ ಹೊಯ್ಫಾವಣಿ Best Student in Outdoor Subjects is Ramvika 34 Constable Rania Ibrahim. ಇಂಡೋ ಮಾದ್ದಾತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ದರಿವರಕಂ ಹೊಯ್ಫಾವಣಿ Best Student in Indoor Subjects is Ramvika 14 Constable Hussein Taim. शुक्रिया सर ದೆನ್ ಕುರಿಯಂ ಒತಿ ತಿರೀಸ್ ನುವೋಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹಗೆ ಹುರಿಹಾ ಗೊತುಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಸ್ಕೊಡ ಶೀಲ್ಡ್ ಹವಾದ ಕುರುಮಾ ಹುರಿಹಾ ಗೊತುಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ದರಿವರ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ಹವಾದ ಕುರುಂ
මිනම්බර ෆුරිහම කොත් දෙවුවා රස්මියාතුගේ ශරෆෙර මෙහමාන් ප්‍රොසිකියුටර් ජෙනරල් ජස්ටිස් රිටයර්ඩ් අල් උස්තාස් අබ්බාස් ශරීෆ් ගැරිහුම් වරන් අදබුරි කමායකු දන්නවා සර් අරිහුගා ඩෙපියුටි කමිෂනර් ඔෆ් පොලිස් ඉස්මායිල් නවීන් වඩාගෙන දෙවුම් එදි දන්නවා සර්. We now proceed to the next item on the agenda, the awarding of the shield to the best squad, followed by the presentation of the shield to the best all-round student. May I now respectfully invite His Honorable Prosecutor General, Justice Retired Al-Ustaz Abbas Sharif, accompanied by Deputy Commissioner of Police Ismail Naveen to present the awards. Sir. ಹುರಿಯಾ ಗೊತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಗೆಮಾಕಂ ಹೊಯ್ಫಾವಣಿ Best squad is Ramvika squad. ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಗೆಮ ದೆವೆ ಶೀಡಾಯ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹವಾಲುವಾಣಿ ರಂವಿಕ್ಕಾ ಗೆಮಾಗೆ ಗೆಮ ಮೆಹತರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹನೀಫ್ ಹುಸೈನ್. The award will be received by Squad Supervisor of Ramvika squad, Sub Inspector of Police Hanif Hussain. ದೆನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ತಿರೀಸ್ ನುವೋಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹುಂ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ದರಿವರಕಂ ಹೊಯ್ಫಾವಾ ದರಿವರ ಇನಾಮ್ ದಿನು ಮಿದರವರಕಿ ಕೋಹುಗೆ ಎಕಡೆಮಿಕ್ ಅದಿ ಅಮಲಿ ದಾಯರಾತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗೊಳ ನತೀಜಾ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫ್ಫಾವಾ ದರಿವರು ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ದರಿವರಕಂ ಹೊಯ್ಫಾವಾ ದರಿವರಕಿ The best all-round student of the 39th Police Initial Training Course is Ramvika 14 Constable Muhammad Taim. This recognition is a testament to your unwavering commitment, discipline, and excellence throughout the training. Enmeha Haziri, best all-round Hasil Kofawa Darivar, Raraskatimang Ufang Constable Hussain Taimaki, Raraskatim Begatimage Mariam Tahmina Ai, Raraskatim Kudehige Abdul Latif Libifawa Namuna Dariye, Bavis August Dehasawi Huga, Folhuga Hidmatai Gorifawa Constable Hussain Taimaki, School Dwaswarum Fishigen Divihikama, Benuntiri Daira Konkuria Diomuge, Varafun Meduga Horizone. Miada divehi Folhunga Sharafar uniform ga Gauma Hidmat Kurama Hussain Taim Hifafawa Amazaki, Ekamudu Hokke. Hussain Taim Faha Kure Favani, Wazifa Farwateri, Muriha Mozakunavis, Gulige Masaka Kura, Namuna Mozaki Katuga, Constable Hussain Taim Maki, Divin Fulhunga Hidmata, Atasavari Genes Devan Pada, Umidi Fulhe.
शुक्रिया सर. Den kuriyangoti tiri suwan fulunge asasi tamrin kohun fakhurveri evvan hasil koffawa darivara Commissioners Excellence Award hawal kurun. Minambar furihama koddevuma Deputy Commissioner of Police Ismail Naveen ge arihun warang adaburi kamayaku dannawa. Sir Arihuga National College of Police and Law Enforcement ge Executive Director Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdul Rahman Wadagen devun edi dannawa. Sir Ladies and gentlemen, we now come to a distinguished moment, the awarding of the Commissioner's Excellence Award in honor of the best all-round student of the course. May I now respectfully request the Deputy Commissioner of Police Ismail Naveen, accompanied by Executive Director of National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdul Rahman, to do the honor of presenting the award. Sir. Tiris Nuon Police Initial Training Kohum, M. Molu Darivaruge Magam Hasil Kofawati, Commissioner's Excellence Award Libe Darivaraki. Winner of the Commissioner's Excellence Award is Ramvika 14, Constable Hussein Taim. शुक्रिया सर. वणवणें फरातक मरहबा किमुगे गोतुं हूणु तरुहबिगे अत्तिल बडिय जस्सवुं एदे. Ladies and gentlemen, let us now extend a hearty round of applause in honor of our outstanding prize winners. Den Kuriyangoti Rasmiyat ka Sharaf Feri Mehman Tiris Nuon Police Initial Training Kohuge Emmeha Dasvenina Muhatabuko Wahak Ful Dekkevu. Darivarunna Muhatabuko Wahak Ful Dekkevuma Rasmiyat ka Sharaf Feri Mehman Prosecutor General Justice Retired Al Ustaz Abbas Sharif Garihu Warang Adaburi Kamayak Dannawa. Sir. It is my honor and privilege to invite His Honorable Prosecutor General Justice Retired Al Ustaz Abbas Sharif to the podium to deliver his address. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Hatimil Anbiya wal Mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dive fulhunge hidme bhakti gotum hunge mahawal ve hunne Deputy Commissioner of Police Ismail Naveen, Controller General of Immigration, Commissioner of Police Retired Al Fadil Ahmad Fasih, Controller General of Customs Al Fadil Fatmat Diana, Commissioner of Prisons Al Fadil Hassan Zarir, Police Board Garais, Deputy Commissioner of Police Farhad Fikuri, Raitung Madliuge Addu City ge Izzater Memberung, Addu City Mayor Al Falil Ali Nizar,
ambassadors, foreign delegates, National College of Policing and Law Enforcement ge executive director, divehi fulunge hidmat ge executive officerun mi rasmiyat dawat eruwigen badannevi emmeha izzetterin 30 novana police initial kohuge mudarribun mirege hagigi sharafverik berin kamabba mire graduate wa fuluhunna e fuluhunge fahurveri beleneverinna ailata adi mi rasmiyat duragatum ballawum gendawa emmeha beflun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh adi mire emme furtama kamaka mi ufaveri has hafla sharfver kurumge fursat aluganda devwa tie emme beflunna muhatab ko hasako mirege graduate unna muhatab ko ecce dannawalumge fursat devikamataka divehi fuluhunge hidumatage emmeha isverinna wara boda shukur dannawa adi hameyaku algon avaswe gannani mire graduate vi bechuge terein eki wanatan hoddevi huriha farataka mubarak badi dennawma ayku mire graduate vi huriha befonna ganun tanfiz kurumge bura adi zimmadar masekata marhaba dennawma emmeha graduateum adi mihapla emmeha bayaring mirege mi haflaga algon miha mita hutti mihiri prosecutor general ge haysiyatun kama vs algon ecche dannawalam gastu kurani divehe gawmamed visna mi gawm miyadavvuren ufaveri madma dekem beenumwa fahurveri divehi dariye ge haysiyatun algon ge miwakol fashan gastu kurani divehi rajya democracy genum ge namuga feshigendiya harakataka hisabun ehingadiya kantattawge terein eer algon menge salamati bhartaka kuramunga ihtirama vegendiya gotuge wahaka hasako fuduhunna ngon ihtirama gadar gurban kurewon hisabun fuduhunna tafat nannamun muhatab ko gowmaki aamu kamakan hedi hisabun eki tuhumattan alwa badnam kuram feshi hisabun admi komme sawbaka hore komme faratakun kurikamakkamuga vies eta jilaka mikamuge agu ada kuran jehifawa kanka gabu kuranje hagigataki kurave gina masekketaka eku fuluhun gabilkan duwahun duwaha iturumun annamun gosfa winamaves fuluhunge muassasaya medu bayaku ufeddi kilamu tasawwarun adives aragen fa nuwaka fuluhunge muassasaya oi rayitunge itubar ituru kurma tiya beflun kurabamun tiya gendawa masekkai ehen harfataka gengos gem menuwi mi beenumwa natija hasil kurawena kamaka mi beenumwa natija hasil nuwane mimbara tasawwur nusaf wefawaka mi war derako hingafawa kame mi engireggaves divei fulunga hidmata deserve vi kame besno adi mikamaki miharwes hingamunda kame jalsage emmeha bayari ade divehi fulunge muassasaki algon men emmen rakka terukurumge zimma mati kuraifawa emme muhimmu e muassasa e zimma ada kurumattaka divehi fulunnan aam rayitunnavren etad darajay itur bhartaka ikhtiyartake dinuma nuhanu itubarayako algon men divehi rayitum wani ruhu gabul wefa e zimmatan ada kurumuga komme fuluhakwes emme mati darajay zimma daru ne kami komme divehi rayitakavves furihamaye yaginkan onnan jehene kame ekan egotan onnani ekamattaka tiebe flun kurevi masekkatakun ekamat tiebe flun devvi samalkamakun algonuge nazaruga fuduhunnaki migawmuge jinai adulge nizamge moonu bala logandu e logandu saafkon hurinama fenna manzaru saafwane e logandan hirafusara hadiwefa wanama fenna manzaru nusafwane ehem wima e logandu abadume saafko behettumaki tiye beflunge emme bodu e zimma adi tiye beflunge masekkataki wara bura adi wara nazuk masekkatuge tabiyat balaeruga e masekkataki intihaya ketteri kamai ihsanteri kamai hilm beenumwa masekkate bay faharu kankan dimawa gotun nuata kan kurave gotun emme rangalu nimmunta nuun emme rangaluta nunimme faharwes atuwedana ehen kandimawa faharuga ekamuge nutanawaskan ufedeni muli jinai adulge nizama ehen kamun tibe fulnan iltimase gi gotun detin kamen
අලුගොණ දන්නවාලාන ෆුර්තම කමක ෆුදුන්නකි එහි එක බේනුන් ජෙහිපාවා ෆරාත්තකුන් එහි එකන් එදි අලාලුමන් ඇති එම්මෙ ෆුර්තම අද්දික්කොල්ලා ෆරයි ඒ අද්දික්කොල්ලා අනියාගේ ශිකාරයක වෙෆාවා මීහා නුවත වික්ටිම්ගේ අතුගා තිබේෆලුන් හිප්පවම් වාණි එහිතරිකමයි ඉහුසාන්තරිකමයි එකුකන් එෆරාත්තකන් අබදුම යගීන්කන් ඔන්නන් ජෙහෙන තිබේෆලුන්ගේ මසෙක්කතුගේ කාමියාබියකි ඒ වික්ටිම්ගේ හිත තසල්ලියෙන් හොදා දෙවවා එෆරාත්තක ඉන්සාෆ් කෂෝර් කොද්දෙවුන් කමුගා හද්දවන් ජෙහෙන දෙවනකමකි කුරිම්බෙ සල්ගොණ දෙන්නවේ ගොත ෆුල්හුන්න ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೀಫಾ ವಣಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮರಂ ಇತುಬಾರ್ ಕೊಫ್ಫ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕಮುಗಾ ವೀರು ಎ ಭಾರತ ಬೇಣು ಕುರುಮುಗಾ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರುದಕ ಮೆದುವೆಸ್ ಹಮ ಕಮಾಯ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ವೆರಿಕಂ ಇಸ್ಕುರಂ ಜೆಹೇಕಂ ವಗುತುಗೆ ಜಜ್ಬಾದಕ ಮಚ್ಚ ಇಹ್ಸಾಂತರಿ ಕಮಾಯ್ ಕುದುನು ಇಸ್ಕುರಾ ಬಯಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮಾನ್ ಜೆಹೇಕಂ ಬೊಡಿ ವೋನ್ ಕೆಮೆರಾ ಎವ್ರೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸತ್ ತೆದುವರಿಕಂ ವಾ ಬಯಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮಾನ್ ಜೆಹೇಕಂ ತಿಮ್ಮನ ಕಮಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುಂ ಬಣಿ ತಿಯಬೇಫುಳುಂ ನಂಗವ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಿಯವಳೆ ನಿಮ್ಮವ ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆವಮೆ ಗುಳಿಫಾವಣಿ ಕೊಮ್ಮೆವೆಸ್ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ದಿರುಳ್ಮಕಾಕಂ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆವೆಸ್ ಆಯ್ಲಾಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲಾಕಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಹಂದಾಣುಗ ಬಹಟ್ಟವಾಶೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮವಾರು ವಶಾಗೆಂಬ ಮಂಜರ ಬಲ್ಲವ ಅವಸ್ವೆಗತುಮೆ ನೆತಿ ಫರ್ವಾತರಿಕಮಾಯ್ ಸಮಾಲ್ಕಮಾಯಕು ನಿಮ್ಮೆವಂತ ನಿಮ್ಮೆವಮ ಸಮಾಲ್ಕಂ ದೆವ್ವಾಶೆ ಅಬದುವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣಂ ಅಡುಯಿವೆಣಿ justice delayed is justice denied e bunaadu ei wara rangalwahake insaf lasumaki hama insaf nudibum fadakame en names esawbattaka kankan avasarwadegen kurumakiwes hama insaf nudibum vima justice delayed is justice denied ke concept ge macca binako tibeflu masekke battan kuravvaero justice hurried is justice buried ge concept wes handumaflu ko bahattavan algon iltimas kurang ඉස්සතර බෑරින් ෆහුකමකන් අලගොන් පහකොල්ලම් බේනුම් වා කමකි තියෙන් කොම්ම බේෆලක් වස් බාම්වාණි ගානූන බෝලඹා ගානූන කියමන්තරි බේෆලකකන් වෙරින්න ඉහ්තිරාම් කුරා ගානූන් හුද්ද කුරා එමුග තෙරෙන් වෙරින් කුරා අමෘතක ෆුරිහමේ බෝලඹා බයකකම් තිබේෆලුම් වෙරින් ගානූනි එමුග තෙරෙන් කුරබ්බා අමෘක තිබේෆලුම් කියමන් නුවානම තිබේෆලුම් ගානූන් නගහට්ටන් කුරා අමෘක අමිල්ල ෆර්දුන් ඉහ්තිරාමෙන් නුකුරානකන් අබදුවෙස් හඳානුගා බහට්ටම බාන අලුගොණ මිෆාහ කුර දෙතින් කන්ත තිබේෆලුන්ගේ හඳානුගා බහට්ටවා ෆිනම ඉරාත් කුරෙවියා ෆුදුහුන්ගේ මොස්සසාය මෙදු රයිතුන් උම්මීතන් ආවෙගෙන් දාන ඉතුබාරු මිහාරවරන් ඉතුරුවෙගෙන් දාන ෆුදුහුන්ගේ මොස්සසාය මෙදු උෆද්දාෆාවා කිලඹුකම් අරාගතුම මිදන්නවාදි කංකමුන් එහි ලිබිගෙන් දාන එම්මිහා ග්‍රැජුවේටුන් අද ජල්සාගේ එම්මිහා බෑරින් අලුණ වාහක නිම්මාලුම් කුරින් ෆහුබහයිගේ ගොතුගා මිරේගේ ග්‍රැජුවේටුන් නම් අලගොණ දන්නවාලන් ඔති මිරේ මිඋෆාවරි හෆ්ලා ෆහු මාදමා තියබේෆලුම් මසෙක්කතුගේ අමලි මාදාන නිකුන්නවාරු තියබේෆලුන්ගේ මොටෝගා වාෆදෙන් ගෞමා රයියතුන් නම් හිදමත් කුරුන්ගේ වාජිබ් අබදුවස් හඳානුගා බහට්ටවාෂේ තිබේෆලුන්ගේ මසෙක්කතුගේ එම්මෙ ඉස්කමෙ දෙවවා කමකි ප්‍රොෆෙෂනලිසම් ආයි නසාහත් තෙරිකමයි තෙදුවරිකම් කම හද්දවාෂේ තිබේෆලුන්ගේ තෙරෙන් කොම්මෙ බේෆලකීවෙස් අලුගඬ ෆෙන්ඩනි වරක් ගාබිල් බේෆලකේ ගොතුගා අලුගඬ ෆෙන්ඩනි මුස්තක්බල්ගේ කොමිෂනරුන් ඩෙපියුටි කොමිෂනරුන් ඇසිස්ටන්ට් කොමිෂනරුන් ගාබිල් ෆොරෙන්සික් ඇනලිස්ටුන් আদি ප්‍රොෆෙෂනල් ඉන්වෙස්ටිගේටරුන් එහෙම් වීම මී නිමෙකම නුබල්ලවත් දිවෙහි ෆුදුන්ගේ මසෙක්කෙ දෙන් ඔයින් හර්පත ගෙන්දියුමට්ටක කන්ටිනියස් ලර්නින් මුහිම්මුකන් දෙවවා ඉතුරු තම්රීන්තක තජරිබාතන් හාසිල් කරවම් ගෙන්දෙවුම් මුහිම්මු අදි තිමාගේ නසාහත්තරි කමයි තෙදුවරිකම දෙමෙහෙට්ටුම් වෙස් හැම එහාම මුහිම්මු ජල්සාගේ එම්මිහා බෑරින් නිම්මාලමුන් අලගොණ දන්නවානි දුනියේ තෆාත් රොංගරොං ಕುರಿಯರುಂ ಅನ್ನಂ ಫದೈನ್ ಕುಕ್ಕುರಾ ಮೀಹುಂ ವೆಸ್ ದನಿ ತಫಾತ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಕ ಉಕುಳುತ ಹೋದಮುನ್ನೆ ಕುರಿಯಾಳ ಬದರ್ ಕುಶುಗೆ ಜಾತಾಯ್ ತಬಿಯತ್ ದನಿ ಬದಲುವಮು ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಂ ಆಸ್ಫಾವ ಬದಲ್ ತಕಾಯಕು ತಿಯಬೇಫಲುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುಟ್ಟಿಫಾವ ಕಳಿತಬ್ಬೆಸ್ ವಣಿ ಬರ ಬೊಡ ಇತುರುವೆಫ ಎಹೆಂ ವೀಮ ತಿಯಬೇಫಲುಂಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಬ್ಬೆಸ್ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕಬ್ಬೆಸ್ ಇತುರ ಗೊಂಜಿಹುಂತಕ ಉಂದಗು ಹಾಲತ್ತ ಕುರಿಮತಿ ವಾಣ එකමකු
ಅಳಗೊಂಡು ವರಬ್ಬಡು ಉಮ್ಮೀದೆ ತಿಯಬೇಫುಳ್ನ ಮೆದು ವೆಬೈ ಅಳಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾ ಗೊತುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮಾಕಿ ರಂಗಳು ಅದಿ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಮುಜ್ತಮಾಕಂ ಹೆದುಮ ಫುದುಹುಂ ಕುರವ್ವಮುಂ ಗೆಂದವ ಮಸಕ್ಕೆ ತಿಯಬೇಫುಳ್ ಆ ಹರ್ಫತಕ ಗೆಂಗೊಸ್ ದೆವ್ವಾಣೆ ಅದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ಗೆ ವಿದಾ ಬಬುಳ ಮಿಸಾಲಕ ತಿಯಬೇಫುಳುಂ ವಾಣೆ ಅಳಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾ ಗೊತುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ತಿಯಬೇಫುಳ್ನ ಭರೋಸಾ ವೆವೇಣೆ ಅದಿ ಎವ್ವೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆತಿ ತಿಯಬೇಫುಳುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹರುವರ್ ಕೊದ್ದೇನೆ ಅದಿಯ ಸೆಫಾರ್ ಹುರಿಹಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಟೀಮ ಮರ್ಹಬಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾಗೆನ್ ತಿಯ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಅಗುಹುರಿ ವಾಹಕ ಫುಳ ದಿವೆಹಿ ಫುಲುಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ನಮಗೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮಗ ವರಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮಾಯಕು ಶುಕುರು ದನ್ನವ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾಗೆನ್ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಶರಫರಿ ಕೊದ್ದೆವಿ ಕಮಿ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗೆಂದಿಯ ವರ ಬೊಡು ಶರಫಕಾಯ್ ಫಹುರೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿರಿ ಕುರಿಯದ್ದೆಂಗ್ ಒನ್ ನಂಬರಕಿ ತಿರೀಸ್ ನುವಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹುಗೆ ಶರಫುಗೆ ಹಿಂಗು. Next is the march past by the graduates of 39th Police Initial Training Course. ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿರಿ ಅಷ್ಕರುಗೆ ಮೆಹತರಕಿ ಚೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಕಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದಿ ತಿರೀಸ್ ನುವಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹೆಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಕಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ 44 ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರೀನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫುರಿ ಹಮಕೋ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗ 22 ಸಹರ ಹಿದುಮೆ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಹುಣರುವರ್ ಬೇಕಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಣಿ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೇಜುಂ ಪೊಲೀಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫುರಿ ಹಮಕೋ ವಿಲಾ ಕಾಲೇಜುಂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶರಿಯಾ ಇನ್ ಲಾ ಇನ್ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಫುರಿ ಹಮ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ತಮ್ರೀನ್ ತೌಗೆ ತೆರೆಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಥೈಲೆಂಡ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಡೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸುವೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯುಕೆ ಪೊಲೀಸಿನ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓರ್ಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಹಕೊಲ್ಲೆವೆ ಅದಿ ಮೀಗೆ ತುರುಂವೆಸ್ ಫುಲುಹುಂಗೆ ದಾಯಿರಾಯಿನ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯೈನ್ನ ರಾಜ್ಯೆಂ ಬೇರುಂ ತಫಾತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತವ್ವಣಿ ಫುರಿಹಮ ಕುರವ್ವಾಫಾ
ಕಾಮಿಯಾಬಿ ತವಗೆ ತೆರೆಗ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೋಹಗೆ ರೈಫಲ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಎವ್ವನ ಅದಿ ಸುವೋಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಎವ್ವನ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫ್ಫಾವಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗ ಹೇದ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಮುದ್ದತುಗೆ ತೆರೆಗ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಕುಲ ದೆಫಹರು ಕಾಮಿಯಾಬುಗೆ ಕುಲ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆಗ್ಗ ಹಿದುಮೆ ಕುರುಮುಗೆ ಕುಲ ಅದಿ ಮೆಡಲ್ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಕುಲ ಅದಿ ಮೆಡಲ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಕುಲ ಅದಿ ಮೆಡಲ್ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಮೆಡಲ್ ಸುನಾಮಿ ಕಾರಿಸಾಗ ಮೆಡಲ್ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಮೆಡಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫನ್ಸಾಹುಗೆ ಮೆಡಲ್ ಅದಿ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಫನ್ಸಾಹುಗೆ ಮೆಡಲ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ
එමෙහා හාසිරින් දෙන් ඔන්නානී ෆුලුන්ගේ අසුම් කියු. We now move into a moment of commitment and honor, the recitation of the police pledge. Iswe Azumla Devuma, Head of Registration and Student Services, Chief Inspector of Police, Muhammad Ahmad Rashid Garihun, Adabu Rikamayak Danava. Sir, එමෙහා හාසිරින් අසුම්ගා බෑවරවුම තෙදුව වඩාගතුන් එද. Ladies and gentlemen, please rise to honor the police pledge. ಫುಲುಹುಂಗೆ ಅಜುಮ್ ಮಾಯವೆಗೆಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯ ಕಾನೂನು ತಗತ್ ತೆದುವರಿವೆ ಕಾನೂನ ಗವಾಯ್ತ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮುಗ ಅಹುರೆನ್ ದೆಮಿ ಹುನ್ನಾನ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರ್ದಕಾಮದ ಸಮಾಮ್ ಕಮಾ कुलुना एहतरामाक मामलात कुराना दिवेराजे दुस्तूरी वेरिकमा मीस्तौंगे फुरानया मुदलाय गेदुर हिमायत कुरुमगा केत्तिरिकमा इव्वरा अजुमाक चाहते हुन्नाना कानूना कवायद खिलाफ अमलता कुरा फरातंग होदा इफदा अमलता हुट्टुअं इव्वराक फसनुजे मसके कुरुमुगा अहुरेन देमि हुन्नाना दिवे फूलों का बीती फहुरवे फूलों का मसूलियत का वाजिब तंग अदा कुरुमगा जिम्मेदार हुए कियमन तेरे कमाक आहुरेंगा में दे मुन्नाना आहुरेंगा लोबेती देह उम्मत करामता अमन नमां कमा सुहा मसलस कंद में टुमगा मैं अल्लाह वाक फुलाक ता अबद आहरुमें देमिति बेना शुक्रिया सा එමෙහා හාසිරින් ඉෂින්ද වඩාගතුන් එද. එමෙහා හාසිරින් ಕುರಿಯದ್ದೆಂಗ್ ಒತ್ತಿ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಶರಫೆರಿ ವಗುತು ತಿರಿಸ್ ನುವೋಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹುಂ ಫಾಸ್ವಿ ಫಹುರುವೆರಿ ದಸ್ವೆನಿಂಗ್ ಕೌಮಿ ಹಿದುಮತ ಫುರತಮ ಫಿಯವಳು ಎಳುವಂ ಹಿಂಗಾದಿಯು. We now arrive at the most awaited moment of this ceremony as the graduating student officers march forward, marking the beginning of their noble journey in national service.
ದಿದವೆರಿ ಮೇದಣಂ ಫಾಬಾಯಿರು ಬಹುಮೀದಿದೆನ್ ಇಜ್ಜತ್ ದಿನ ಮೇ ಗೊತ್ತುಂ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿರಿನ್ ತೆದೋ ವಡಾಗತುಂ ಎದೆ ಅದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗ ತಿಬ್ಬವಾ ಹುರಿಹಾ ಫುಲುಹುಂ ಕುರುನೀಸ್ ಕುರಬುಂ ಎದೆ. Ladies and gentlemen, please rise to honor the national flag. ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿರಿನ್ ಇಶಿಂದ ವಡಾಗತುಂ ಎದೆ